YY Media. Omulungi ali ku YY Media kyabe ekyokola okuba nga wefiiriza akaire waba nga otugobera ng'obona emboozi dhaife akitwizaamu amaani era tusaba bakali ku subscribinga to go ahead and subscribe. Don't just stop to watching. We request those who have not yet subscribed, please to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga buli donzi Yazid Yolisigira owaife busedde mu bikado. Emboozi yenayo ya Ivan mwidde bulungi. Kasooka Ivan yagiye mulago wa kabitawo enako nga 5 mbaite bawanga updates nga tebakobera kyekiri kufa emulago wera abandi nabawaako akasimu ka mama Ivan nga mutera okumukubira koko aye nga nze nga Yolisigira zidi mbere nkali kuvaayo nakobera ku bantu bange what's happening in mulago era embere lyeta kwa Ivan niwa mama wa Ivan wayenda tumuyambe kuba mama Ivan ido yankubire ku kuncho ngeyo byali kunderera ati embeera mbi bali kwenda zedagala era andizemu era nga nkali kujja kumpewo andizemu so tidio bana asobola okumufuna twogereko naye atukobere wabula nga byankobere bingi n'ensonga lwaki ndi wano basobe ni banyabo mbakobere kumbere y'omwana ono. Ivan ngenda bakobera nono omwana gye twazula mu bitundu eby'omukyalo nga mama we alinga yamuleka waka olw'embeera okuba nti yalimbi. Ivan yazalibwa nga mwana mulamu wabula emyaka oba nga ali mu myaka nga 2 kikobebwa mbu eriyo omu ku banakyalo eyamuwa ebidagaladagala mu mmere okulya ebyamuvuira ku enda okuzimba enda yazimba era Ivan we twamutuukirako nga yazimba enda wabula nga mama we yagezaako okutambula mube ebidaada nga balowooza nti obaoliawo kidaada yagezaako okutambula mubawoni ebidaada bahabalist n'abasawo abandi ab'omu byalo wabula Ivan embeera yaloba. Ivan twajja okumutukaku ngenda yabira nga n'okuwera takasobola kuwera. Ekyembi ekyaliwo nti maama we oba oliawo eyandebaire nga amutwala ku mwidwaliro yagezaako akiyasobola wabula mukazi munaku esente damuwaaku yatunda obubooli yatundaku obuduuma yatundaku obudandaali bwe yali alina esente damuwaaku era kiyakola ng'omuzere kwirayo mu kyalo ni Ivan yakati kamukuumire waka owa baba we azaala omukyala nkobe yomwandi yese dada wa Ivan nti amukuumire wa dada Ivan oba oliawo nga balinde ekirako omuntu wakuba ati omulole tumukuumire waka tondire ekirako aba aliko banti oba oliawo balinde Katonda lwali mukoowola lwali mutoola obulamu obwensi eno. So nga YY Media twali tukubita mu byalo nga tukola emirimu gyaife twagwa ku mwana ono mukyala yakoba ati munaku azza said mutwala mu idwairo. So with the help of good Samaritans abamuzakisa bambimwe aba ku YY Media nimubona emboozi mwatulwa ku busente twasobola okutwalayo omwana ono twamutwala ku mwidwaliro idinda private hospital in Jinja. Yaliyo okufa about 3 days bamwidandala kuba amutwatolamu ku amaadi wabula embeera yeeyongera yabiwa ate nga esente wazira. So eidwaliro eryaidinda bona batusindika emulago. So mama Ivan yankubira najja n'esente nali nfunye bambi namuwa nakati tujje mulago bajje babone embeera ya Ivan eryetya. So kati nakunga 5 kasooka Ivan bamwadmitinga emulago mwidwaliro erikasinzeyo beeyi mu Uganda
the National Referral Hospital. Nalindidi okusoka nga nkali bakobera emboozi ya Ivan bambi nalindidi nti emulago olwokuba nti ne National Referral nti neidwaliro erisembayo mu Uganda nti webatoola omulwaire eno mu bitundu ebyendawulo ne bamusindika emulago nga yali naisuubiri yonka bakagwa nalindidi nga obwidanda by'omulago bwa bwerere nalindidi nti eddagala lya bwerere wabula kiri emulago kusinza ku mama Ivan byali kunkobera nti ka Ssente n'akakola eddagala bakuwandikira baje bakusindika tijale ku pharmacy ojo ogule aye ate eddagala lya beeyi naddala okusinzira ku kirwaire omuntu kyaba alwaire. So mama Ivan namugako ku Ssente nga ali kujja emulago namugako mu kamera dali wa mitwalo 25 ke baba yansindikira eddindi mami Rachel yansindikira Ssente emitwalo 10 Jona na muwa ya nedo abasigaire wae bankubira nkubukule masimu nga bankati balikuta ku namba ya mama Ivan Ssente abasigaire wae bankwenga bukobere nti balikuta ku namba ya mama Ivan Ssente kuba story inasemba yokola aidinda nakoba nti obuyambi bwabona butisaawe eno mama Ivan ali kutwala omwana emulago nze ndikujja kusigala mu bitundu bya Busoga. So wajja kubaawo ino olukonko luwanvu wene njasigala nga following emboozi eno. So nakoba ababone baifa ba media nti akasente mukatenga ku namba ya mama Ivan era nagibawa enamba eyo eri maina izitiisabirye George. So mwebale bambi abafuireyo abagirenga baweereza mama Ivan obuyambi kuba nkobera eri abaye bamusindikira nko obuyambi omutwalo emitwalo 2 eri abamu wako ku abanaidini abamu wako ku emitwalo 5 kanisa njera bile bulungi yabalokole bamusindikira ku emitwalo 5 bankubira ku isimu bankobera. So n'abantu abandi obo oli awo baberenga akali kunkobera kwa bambi nga mu baberenga mugabo obuyambi okuyamba ku embeera ya Ivan yalimu bambi nsabusabe nti Katonda abage kyemwenda Katonda ayongere okuba igulire emikisa mufune Ssente mufune agasente mufune ebifulusi bya Ssente bambi muyamba abantu nga Ivan ayitenda mukobe kwa Ivan yenka basaba ni banyabo nenda muyambe n'abantu abandi abali mu mbeera mbi oba oli awo niwe babanga tibali ku mukuto gwanga nga beetaaga obuyambi tuyambagane. Maybe it's the only way to go. Olikuwa wa media nze Yazid Yolisigira ekinde singa wambako bye kubakobera ku mbeera Ivan yalimu. Mama Ivan abaira nkubira amasimu era nga isimu lyasembye yokuba akubye nga ndi kuidano kumpewo ngali kunkobera ati omwana yes ba dokita bali mukolakola ku kwemulago era olwasooka nga bakatuuka enda yali yezimbye Ivan yali yazimbye nga enda inene kabiri kuba okuva eidinda tibamutoola muku olwaka Ssente tibamutoola muku maadi munda so enda yali yezimbye. So mama Ivan yankobeire ati olwatuuka emulago Ivan bamutoola muku amaadi oba fluids enda yatoloka kuku then ayo okuvaawo babe tibayongera kumutoola muku era babe bagire nga bakaba mama Ivan ku Ssente bwe twamuwa nga bawa abasawo bawandiika eddagala bakati gyogula eddagala tumuwe era nga eddagala ebayo eryokumukuba nga eddagala liba lyakumukuba nerindi oba lyakumunwesa. So aye nga eddagala ly'amaani mama Ivan ankobye ati abasawo bamukobye ati Ivan tibali kujja kumukola operation ati enda tibajja mukola operation tibajja kumulongoosa ffe tubaye tulowooza nti oba kisobola okwenda operation kuba wetwava mu idwaliro eidinda batukoba okusinzira ku examination edakuba kuba Ivan edendawulo dalaga nti Ivan yalina obuzibu queen liver nti eniri lyali ku obuzibu then ni kushenda
ekyenda kwali kwiziti oba masavusavu ebintu kwali kukwa ebintu ebyali nga bireeta embeera embi yali yona eviira ku olubuto okugenda oba okubira. So dali cases ibiri edinda yali ekizibu kyali nti ebyenda byali ku obuzibu kwali kukwa ebintu otimabamabanga gako tibisavusavu nga kuliko otibikakampulo then nekizibu ekyalivwa ati eini lyali kulyona lyali ku budamage. So eyo nembeera yatutola idinda okujja mu idwaliro lya gavumenti eri Mulago bambi era nga mama Ivan akobye nti bamusaba Ssente yabawa ku Ssente yagula ku neidagala then ido ambu ba dokita bakabaira omwana era ba recommending amakerenda agandi wabula baba bakobye mbu kuba binonika mbu mama Ivan yava ku adipotingire. So tidio abitufu oba yagemisha bubi ayenga byankobye kuba ni mwene mwana yankati bamusaba yo Ssente atikayo okutandika bamusabye yo ku emitwalo 35 bamusabye mu ku emitwalo 35 anaitolowooza nti Mulago yona benda yo kubuulya akasente kuba mpulira nti mpulira gavumenti ngeko ati mu madwaliro eidagala oba obuweereza bwa bwerere obwidandayi bwa bwerere wabula mama Ivan yankobye ati ekibeere ati eidagala tiribaawo wabula abasobola baida bekebedde omwana then babawandiikira eidagala treatment bakati mujje mugule mulete wabula nga ekyembi ekiriwo nti treatment eno ya bbeeyi naddala ku mbeera ku bulwaire bwa Ivan bwalwala treatment eno ya bbeeyi nga amakerenda mama Ivan yankoba mbu yasooka yagulayo kuba ga mitwalo 15 era asembyeyo okunkobera ng'akuba ati bamukobya ajja agule amakerenda wabula yagiire ku famasi yabuuza famasi ebamusindikeko yagiire okubuuza nga amakerenda ga mitwalo 35 ate abasawo bakobye ati alina kusooka kuleeta bwidandabwe obwo alina asooka kuleeta idagala eryo bali bajje mumaiso n'okwidandaba bambi omwana. So embeera etoweeri wabula ekiriwo nti mama Ivan akasente ketwamuwa kabaire nga kakakendaire kabaire kagiire nkakendera ketugire nga tumuwa nimwe kemujjanga mumusindikira basebo ne banyabo era nga ensonga lwaki ankubira isimu ankobya ati Yazid bambi jo osooka oneebakiza abantu bange abampa obuyambi oti bebale kumbeererawo bebale kuyamba Ivan mbwe asiima ino obuyambi bwemuwa era obula yasinza wano yakoba ati wabula akeetaaga obuyambi bwaimwe akasente alikwetaaga akasente bambi kuba eidagala basembyeyo kubanga lya mitwalo 35 aye abaire nga akasente kalina ku katono yakoba ati era yoku obankubire n'akanti ndafuna akaseera bambi nje nkobere mikwano gya Ivan babona oba oli awo engeri basobola okumuyambamu. So banyabo ni basebo engawe nabage namba ya mama Ivan era mbasaba obuyambi babona Ivan yakali mu mbeera mbi Mulago yali Mulago benda Ssente Mulago benda Ssente nalindi dinti obwidandabi bwabwerere mu idwaliro lya gavumenti nga lino lisembayo mu iwanga wabula omukazi akuba ati babawandikira buwandikire bakati mujje mulete idagala lino ate ngawe mwabo bona mukyala munako peasant azakalinako. So mbasaba alina obuyambi babona mwongere okuyamba Ivan mute akasente kwa kolinako mute ku namba ya mama Ivan namba eri ku screen enamba eri ku screen timu takuyanga Yolisigira Yazid nenda mute ku namba ya mama Ivan era eri mu maina ga iziti isabire George era obafunayo kwa kaire osobola okumukubira ku mama Ivan wena ga mubuuzo oti kiri kiti eyo tomana oba oli awo byende kubakubira ndi kubalimba wena omukubira kuwambuuza omuweera akasente wabula ga mubuuza oti embere y'omwana enaabe eri etya yena yabakobera oba oli awo asobola okubakubira ku byali kunkobera wabula nga nekyo. So ensonga
leero endeese wano kubeebaza buyambi bwe muli kuwa Ivan era ekisalusaamuku nti Ivan bwe yatandika okulya ku mmere wali yalinga abasawo baakoba mama Ivan nti amuliisenga kajji ati alinga kuiji oidi ejiriba mu buli birungo the 5 food values kidio badde yongerako so bamukoba mwenku kajji aye kyali omukusoka nti Ivan omwoyo gwalinga tigwenda kulya nga ne bamu bwakajji tayenda kulya kuba nenda yali ezimbye ino tosobola kulyangeza woli kuwera aye nti saawa eno Ivan buti ali akukabanda wele katidi alya ni kumere yindi aye nga ate mama Ivan yanko yati abasawo balobaire okumuwa omwana ono ebintu ebiri mu bwito ebiri mu bwito ati balobaire okubimuwa n'ekintu ekindi Ivan baali bamulobaire okumuwa omuno aye nadala nga ali mu idwaliro eridinda aye atuse mulago mama we mubuuza nti ate ekye emere eri mu omuno yakati ekyabasawo abe mulago bakali kukinko bakuko aye ate nkali kutandika kwetengerera mbuyagula sigiri ayaba yakali kutandika kufumba mmere kuba emere ya beyi ate akasente aba akazira bulungi so abera ajanga yagulagula nko kwa omere mmere awo yabanga awa Ivan ebisere bisinga emere okuli Ivan na alya ngono omukyala asibalo nga mama odi ba mama basiba omutima akasente katono yasiba oba lwaida akachapati oba kawunga ke ya kubendobo paka oboli awo so embere toweri aye bambi tujye maiso n'okuyamba mama Ivan tujye maiso okuyamba Ivan tomana oboli awo tukolewo okwekyendawulo tubenga tuiza Ivan engolo obulamu bwa Ivan bwire kinaba isano nga Ivan avuire mulago aye nga ni foto ile mwamani ni foto mwidanda ibe kuba baba we yandebere nga mwidanda bali kagala n'omukazi mwidye byo bufumba abakazi mwidye kiriwo nadalo bufumbe na kudino nabasada mwena mwidye kiriwo ebintu lero biri bityo byazaala so omukazi namwagana nga ali wa baba we waka hada agana omwana omusata tayenda kutegera bimufwako so embera yabe etyo so ifa tuli kulwana oba oli awo tubone nga twiza obulamu bwa Ivan oba oli awo engulu Ivan aireyo mukyalo atandike okusoma ajja asome abeeku nga baana bene abali kweyagera ku isomero atijja kweyongerayo abatuwa obuyambi njaba maiso n'okubeebaza mweyongere bambi otukabirira tusiima ino n'abayakawe bakali kutandika kutuwa ku buyambi bambi era mwena tubasaba mutuwe ku buyambi naddala bwa Ivan embeera yali mwemulago embeera ekaali kuba nti nungi waire waliwo okwendawulo nti yatandika okulyakoko aye bakeetaaga obwidandabi waliwo eisuubi kuba mama Ivan yankembu yayagaana abantu abandi abalina endanga dazimba nga Ivan wabula nga abaana bali kujanga baterera abaana bali kujanga batera so mbu waliwo eisuubi mwene yankubira ati eri abalina obuzibu nga obwa Ivan aye bali kujanga baterera banatera okubasiibula banatera okubasiibula okuva mulago so waliwo eisuubi nti nze niwe tusobola bambi okukyusa obulamu bwa Ivan tonda Ivan aterere eireyo mukyalo ajja atandika asome oba oliawo twena bali mukoberanga bino naye obutambi alibo bona yena yajja yayambako ku abantu abandi kuba tulibona nga family ye temuyambye ife buteni tufuusa family ye ndi Yazid Yolisigira oweifwe busedde mu bikado